Voto tano clearance namba ibere muchumbe raro county Kisii chiza chama otema korete buruguru ese que tu ya tindre primary school. I think intention yale ngego surprise ya mbaje wakashukura na idire vitu byons ese yansion ko ward bado ntraika 50%. The turnout is a bit low. So toko holi bado wale chinyo chinka jinsa tisa bado ndo bado jinsa ibere batema go wangu ya raji da mugo ndegeza buisi bamnya wake by and large other than even the twara biara para no muchumbe yo wedo ko county Kisii abantu banyanzonga ba very peaceful na itirege sevei na itire menya na chireke na chire nyando chire na chire nyaronde na chire dio sule very peaceful again ndongeri ando baisi ko batalia bakaji banyanzonga ward na ngota itekoreta liberera bauta nando bwate mioro ando bwate chinsara ando bwate chino oda que pese si aso mai tari bina ko betel dia igo digo mwananchi ajore mwana ya tai igo I think una wana ro chitore nyasio ngodi okay obwa kichukura kwa ndrete bora essenjala ingia of course ya bantu mbere tu alire batemire ko bagachibesa bali support ya sema serikali lakini wananchi boka ba kororiri na kumatenga rero tatizo to kichukura ya igo so far so good uyo kunga to ko so ko barachikura abantu bali batakorete se jumambe ande mbali kwira na wacha kutawaterese kutra uli mo inspector general of police ama chongo vekira deployment ya baskari linde chikura chibaru zo mulembe ende umuntu ulia abananchi bakira chikura bonyara chikura chinyingi atangazwe ubona neze obwire ekerugo tindredi gataka ikiara gaseri bukuru tindredi bono genda kuchikobeke eburuguru osekolete se echire ya mutamayu elinde abantu bali bagocha baje wakachikura tindredi boboe naende I think mo jumbo itikamanyanga onya abantu baje wakachikura barabake atayete no nya na misini yemia nerogera ikiare nia yaye to yale ngena tomo bobe se abakichikura mbaja waka chikura lakini uno ubulirisa ine siasa ya iturune chingaki siasa yo bulirisa chikure kero chire ka abantu libaga batale baendese bitu bake chikure somolembe chikure chibere somolembe oliyo ira atangazo inera democracy to rwanere inese yake tubona litobegete eseratiri torana kiwa ko chikura njomo nyene na kere chairman ya IEBC njomo nyene na mwaereza mangana abatindredi na kere commission ende kurukumeri Karen Kige na mwaereza nga nkikia biri tindredi na namotebia umuntu oleta chisegitindredi no muchumbe gete kuru county ya Kisii ende abatenga nabo bwene kuira atwa bakesi misa baskali batebya baskali ng'omuntu naro bonchokane ese bitubyo wakichukura nyamira okoleta ese yeso wakichukura igo goika mambyo nyatu ende teriko irwa onye muchumbo itariko bwati yori ntogo twara imani na IEBC ekiara bakabaso okesiko na barabuo egasi abene no commission ngachikura chito chire fair free credible and verify bemiti ngachikura chitiko barumarogo kero mondara bago verify ngairenga chiakwa irenga chia baliru Maria tana nyaka Richard nyaka tongo kuma member parliament nyangwa chache na kadri ko mtari wike ata kertanya maya achire wodi riende achire renya sembo bonga asna ta dire ndo chenga adadani tuko mkega na witness by and large tukora jira peaceful manye kiombe ke serikali kama kana weke kwa tekelenge tena sana kidogo hivi na wa wacha tuanze wanza attempting java yogo ichori chief staff chief ballot boxes and to verify lakini imekia kwa watu tebe
so team yetu ni risiko kwa ene no waene and that's not acceptable because chukura antu akore campaign nga pia campaign ni twere kwebera rike montake na twaba por esta story yetu ake kuingana na kitu amweresete lakini kuikana nzo asoja kwa cheudi tukoli chukura I think is unprofessional, is undemocratic televia ya bantu ba ake chukura na batageta ariko monta kama nyogo tawai na ya kama nyogo tawai na ino abantu be media kusia mana sana ya na go krenen o poro ka kwenye wa ko kwenye kama na kwa kwa para kanisa na para kanisa sente la guenre go na ino morasa because ni no maisaito hata na IPC ni no maisaita kabere ni mishwa yabona mushima parate ikina kitu akurera sto aitre so pass na itikomande na bando jine gente kinamba karara abantu hata nanje ne chentia serikali kubure chentia serikali hata keruga iga abantu batakone chentia biama ngakyo chentia serikali ngiga ndibacho kaibago choro bali bataria serikali chentia mo para iga umuntu ga akire kura yayo tigasoka umuntu no ko roita around iga teria ncherengia chukura njiru wakwa sencherenga buneyo na inu komokorora mo tukure aba siga tuba inyoringa umuntu yo abere bori naga iga roche tuwe bikeinu borabu na keko rugweke nyansiongo dio yes waswati mbana nyori iga na bakwanira so bororo nga mwakire kura ya ino mwabera apo wege kenge sana gase nute yoga igene mo underscore agent na agent mbabwa twachi chikoro kunga ne change baende batoli baga so that abantu bake kura so bororo final mheshimiwa in 1 second I know gene take mbeke kora process ya IBC ekiombeke bana tokobeke tamatembo wono na itoke umuregete gate enara matemo matanga ni bakora tuzo kwa tabanga ntopke gene tutora wa matemu ya tora la chikule chingi chiko era tokora cha ede buja tutora so kwege na tora tora confidence because ori gere ari mbere o mwanto e criminal to what the criminal record